Unongwat RTI ubak dispasing rani uloong bahadu menta kimpat khot bantho exam test namar kajingmi ko hukum na ka high court hak santari uyayong banpen sange swam habakran ba kilap thai khubon menta kasingi ka arfnyo tari ujeleu ulayatu ba shispa khat khandai tili ki kam ba ka sekretariat kala khot banthep breu bat kat kum ka RTI la syam badon kumba silak khan 2000 sanspa nre pulai ngot kibla thep yakini ki kam balaj shispa khat khandai tili thangri hadu menta kimpat khot yak written test bat ka bailum pisa na ka benta ka examen kala syakasan penyulak prapo prahajar laispa andre penyuringgam. Kam babun yung bala dia apply na doa hajar euro. Kimpat khot writing test. Ngasyo kita complain haman lagi kena yung para ni pagkalila mas takapos doa nyo ajan euro 4 yo interview. Ni 4 yo writing test. Man lagi beri kia pun yang after sebenarnya ni penuat balik kalau ke PSC gempa DSC gemta kejingkeli gempa umpi seno bisa. Kena apply long rinsu ba minggu bisa abang ke bisa jeni asio pi tu lo tu bisa kelis no dia tak tahu bayan ni bisa ngafan kenang bentip ya kan bisa sisen melatih kemudian dia bikin ni kalau ayah di sekolah dengan kau dia kan cuba ya balik betul semua lebih bisa bang cuba bekan no kami nama taki sispak kendai di pos di hang ni di IB kami pembahasan penyulak prapo prahajar laispa penyu. Hakawai pakabenta ubak dispasing ulai pentip bakat kum ke RTI lasyam bakadon ke Departmental Commission Committee ke bakmi yaki kambalai manla usnam bak kedekot jongkani ke komiti ke jusong jingalang ban pet benya yanu untung haki kambalai ulabu jingkeli bakumno kitnat rekam beper kimtip yakani ke komiti kat ba ula kenoru bagi dan katu kat nitli kitnat lele kiba uwei ubreu ubat alai tili kikam tang namar baki kwa yakani kam. Kat kebuar bagayo yang berteri itu bah don ting ke kormen kam ju burung yang diberi berteri hok lalong ke banyak kali itu ki badan dia dingede obat tiek kat bomon itu ki berteri hok ki banyak hok ikali kinya bekia bis haulan be itu ki obat tiek bat ke penkenya bat ke pois sama itu ki berteri sistem habakut kimio permission kata dia bangayo report nagbubun di department di balong bunta kunjur aja poro ani ka permission dan di department ning ibadon di ede yo permission ta de ke ba sosie dan di department ta na kada buje kini ban yo permission ting tu engineer bat do arpos like pos ngasu anyuk sa ki ka PC USI jong PC bat lang bat I bat lang bat SI kum ka pos jong SEO ko so yung bakan kada yu na marabaya kini permission hi kata ka we hading ka we ka kalau hakta ko te kani ke jing so khia jong ngadam ta jing long department te ngalawa ya kada balik dia kumni bat balik ka pelong yu ofisa ting na mar ba kisudom ye tu jing le kitu ki ba overtake ko ba overtake nya kali mangi ting kisudom ye tu ki bri ko ba overtake te kile amno kitu batri hok Shwaba kin song thak kile amno simbe ares no bun ke ofsa simbe bi ares ta kada bu sodom